اما خوش تماشاوان هجا و دست بکرنا برنامه آخوا و از دیسا و دمکی خوش تندرویسه که باش براد خازم از ایرو برنامه آخوا آنالیز کرنا مجار روزنامه دا برنامه که نو بالکش و جوار پیشکش بکن مجار برنامه اما ایرو روژاوا و سوریه چه دبه میوان ما هجا و سیاستمدار و نویسکار کرد ابراهیم گشته بر رمان خواهی گرانبها ده جوار قالا مجاره بکن از دوی برنامه دا و امیل سر روژاوای کردستانی و هنک مجار گرینگ دیگر میوان خواه آگاهداری بدن وای بله چام گوتی و میوان مکیه و هجا هیا و هم میوان خواه سلاو بکن هم بخیر هاتنا برای ابراهیم گشتی برنامه آمه گلک سپاس ایوار باش سرکفتن آوات خازم سرکفتی بند پروگرام و برنامه خدا سپاس خوش بله بریم دست به برنامه خواه بکن پیشی ورنم بحثا کنگوژیه که سیاسی بویرن گرینگ مها ایرونه بکن 3 سال بره آلیه دولت قلونیارسا ایران و بویره که حاتیه کرن سرکتر گشتیه و پارتی دموکرات کردستان ایران دکتر صادق شرفکندی و 17 ایلون و سال 1992 دا باجارا برلین آلمانیا دیگه حوال خواه و پارتی دموکرات کردستان ایران فتح عبدولی و دوستان نونر و پدکه و ایران و یا آلمانیا همایون اردلان و دوست وان اینوری ده کردی به امر دولت ایران عالی سخور ایران و حاتن قتل کرد بلا حیوان شاد به سر گل کرد صابه دوی گل کرد وان قاتلیامان قد بیر نگتن هم وک خلات تبه و دولت ایران تندی شرمزار کن دیسا بله که ابراهیم اینجا تخوازن تشکی بیجن سروی تشکی بیجن منتظرانه که ایران راستی دولت که تروریسته جبونا و یکی جی تایبتی لأوروپا جی گلک کارن تروریستی تکرن و گلک کرد پرور مرو و دوزا روجلاتا کردستانه منتظرانه حتی کچا قاضی محمد منتظرانه انجام ترور آبه که تیک و کاتا کشتن جبونا و یکی بریا که دکتر شرفکندی انجام ترور به کشتن منتظرانه بریز دکتر قاسم لحاتا کشتن جبونا و یکی دولت ایرانه ترور دا کارخ تروریستا گلک به نابودنگه جبونا و راستی وک و جو باز کرد تویکم و شرمزار کن و پروتستو کن که شرفکندی دکتر قاسم لو همو شهید روجلاتا کردستان تاوایی کردستان جی بس رئیس به حرمت ام بیجینی به گرامی به بیرتینن سپاس وارا که تبه به پیشی برنامه و آنی بیرامه و آنی بیرا گدار و بینی تماشاوانه سپاس زور سپاس خوش ولی دیسا 25 ایلونه و هفته و سلوگیارا و 8 امین یا رفراندوم سرخبونا با شورا کردستان بود ورن هم جارک دی و روژه پیروز بکن و دلخوازی و داخوازن جی دل جبو کردستان ببین خودی دولت که سر بخواه هم جبو داخوازه جی و بخبتن براستی و هفته دیسا و بریز کک مسعود بارزانی جو به بونه یا سلوگر سر رفراندوم سرخبونا کردستان پیامک بلا کر گود تشتگه پرخوش کو گو ایرو چه هات چاندن سبه اوت چینن بله راستی تشتگه خبره که راسته دمازارنده دولت کردستان و هنک سوکیه بده خبات و عیش و آزارن هموش شهید می کردستان جارک دی اموی پیروز بکن که کنها رفراندوم سرخبونا کردستان تکاری بیجی که دیروکا کردستان دا گاوکه و مرحله قناغا که گلک گرینگه دوی داجی رولا سروک کردستان برز مسعود بارزانی مزنه
untizane kampanya sarxabuna همه referandum ve sarxabuna Kurdistan'e kek Mesut dest bekir. Aslında pişta Parti Demokratik Kurdistan ev dakaza erekir و pişkiriya kanişanda li hazar mukabın untizane li başvuru Kurdistan'e Yekîtin İçtimai Kurdistan goran و gelek rexisinan aslında dest bekeda dijberiya kanişandan lelvir tişte dini esası derkata holaya buku geleme milleteme li başvuru Kurdistan'e li hamu başvuru Kurdistan li başe Kurdistan'e و hamul dünyaya untizane ji referanduma sarxabuna Kurdistan'e pişkiri nişandan ji birêz Mesut Barzanî ra Parti Demokratik Kurdistan ra pişkî kir nişandan ji bona vê yekê partiyê din jî êdin mecbûr bûn ku eger pişkiriya referanduma sarxabuna Kurdistan'e nekin ve demê tikarin têk biçin heta tikarî bêjî ku goran yek sedemekî têkçûyîna goranê ew bû ku heta roja dawî untizane ku pişkiriya referanduma sarxabuna Kurdistan'e nekirin ji bona vê yekê jî darbeka mezin xar encama referandumê pir girîng bû untizane 2005 da ne fermî untizane referandum pêka çêbû bû yani di hilbijartinê du sandık hatibûn danîn yek ji bo referandumê him jî yek jî ji bo hilbijartinê di netîce da di vê demê da jî untizane sedî not heşt Kurdan nêrîna xwe diyar kirin ku dewleteka serbixwe ji bo Kurdistanê diyar e yani pêwîst e em jî wek her milletekî xwediyê mafin û em jî daxwaz dikin ku dewleta serbixwe ya Kurdistanê ava bibe 25 îlona 2017 da jî hemen îrada xwe nîşan da yani nîşan da sedî notu dudû notu sisiya heta ev heremê ku bi Kurdistanê ra ne girê dabûn jî ji bo referandumê de deng dabûn ji bo vê beşdarî gelek girîng bû tikarî bêjî ku bi awakî gelek festîwalî şölen bi awakî gelek demokratîk untizane referanduma sarxabuna Kurdistanê pêkat û ji bona vê netîce pir serkeftî bû li hezar mixabin encama sivekê li wir derketa holê untizane teoriyeka devletê kolonyalîst hebû taybetî ji hevalbendê wan jî di vê nêrîdina dabû ku Kurd devlet naxwazine fakat bi referandumê derket holê ku 25 îlonê min ev mesela derî pêşxist bû ya jî ev şiara derî pêşxist ku Kurdan di 25 îlona 2017 da bi encama referanduma sarxabûnê Kurdistanê diyar kir ku devlet dixwazine ne beş bo başvura Kurdistanê li hemû beşê bo hemû beşê Kurdistanê heta ji bo yekîtiya Kurdistanê ev parçabûyîna Kurdistanê dixwaze ji holê rabe parçabûyîna milletê Kurd ji holê rabe milletê Kurd bibe yek û Kurdistan bibe yek û bibe devletekî serbixwe ji bo vê ev referandum girîng bû ev netîca referandumê tirsekî mezin xiste dîsa dilê devletê kolonyalîst devletê kolonyalîst ev car dîsa tikarî bêjî ku bi taybetî hevalbendê xêya hundir da di îşgala Kerkûkê da dizanî rola beşekî Yekîtin İçtimai Kurdistan goran PKK vek bû bu sedem ku Kerkûk bibe îşgal kirin heta tabii ki ser referandumê gelek tiş sedemê ve çi bûn çi nebûn gelek girîng bûn çünkü edin federasyon daha doğrusu hükümeta merkezî taybetî beşa Ereban gelek vekirî makazagona devleta federal bin pê dikirin ji bona vê yekê derketibû holê ku bi vê vekê helwestê bi vê rewşê federasyon nêmeşandin untizana li wir xalekî dinî pir girîng bû kek Mesut ya jî em benî Başvuriyê Kurdistanê hikûmeta Başvuriyê Kurdistanê devleteka konfederal tiparast tu got ku yani Kurdê bibine devleteka serbixwe Ereb devleteka serbixwe bin
o bimin devleteka konfederal derkete holekut devlete kolonyalist o hükümeta merkeziya Irak'e o ji tahammülü ve mesele nake taybeti ji bi mahkema bilind ya makazagone ki aslında ve mahkeme edin jole rabu bu çünkü ev mahkema ya dama rejima veke bu Saddam bu jibo ve tıkari bejü ki maalesef hin encama referanduma sarkabuna Kurdistan'e pek nehatiye çünkü ve mesele daji tıkari bejü devlet Amerika o devlete Rojava ya yani Avrupa'ya yekiti Avrupa'ya tıkari bejü ki ve mesele da helvesteki demokratik nişadın neden durriti kırın ulhamberi kurda nehakiyaka mezin kırın az evidan ki peşeroje ve ki kak Mesut Goti av çandina Mekke kiri o be Çin'in ki devleta serbuxu hava bibe Avrupa, dünya, hamu millet hatta milletin serdest ki Kürdistan'a serdestin o devletin kolonyalist bir revatibine tabii ki evci bebejin ere ki Kürt karın bimin devlet eğer Kürt nebin devlet çava ki 7 sala ev problema yani ev problema şerre nabara Arab Kurdu Farsa'da domine ev şerre nasakne çava irote gotun ki hamu dünya bir yek denge kitibece ki eğer Filistin nebe devlet le harama rojolata navin hatta dünya aşiti nabe gelek tişteki vekri heye ki Kürdistan millete Kürt milleteki mezene o milleteki parça bu yerle milleteki mezene hatta rojolata navin daji pişti Araba ve hezman millete düyemine eğer Kürt nebin devlet ya Kürt milleteki serdasra ve kar nebin o devlet nebin devleta millete serdastu o millete Kürt ki devleteki federal bavartıkım kul ve harame aşiti çe nabe o tüccaracı az bavar nakım ki ev şer nakoki jole jirabe Rastı. Zor spas ki İbrahim. Brasi yürüme o agahiye sehkir o Brez İsmail Beşikçi xunrjandina mecyu derbas bejin 2 saat pişanaha gure agahiyan bejin hişeve o dupareze o başı o em o tendrüsiyeki baş bu Brez İsmail Beşikçi dixazin o bla derbasi bet bu geleme o bu mehem yani. Acı tibim derbasi be jibo ki Beşikçi xabatkara ki tıkari beji doza millete kurda tevek emeni ki Kürdistan'daki gerek binavu denge jibo bir nerine xed derbare millete Kürta Kürdistan'a da 17-18 sala hapis razaya gerek zahmeti ditiye o şans emin bu ki azu Beşikçi salen hafteye da yani pişti darba 12 adare 1907 yekan da zindana leşkeri ya Diyarbakır'da havra mane havra lörji xabat meşandi hatta tıkari beji ki liser paraznama vil hemberi mahkeme paraznama dedakoye ya kuruba kolektif ya komina Diyarbakır'e mebhavra meşandiye piş sejun tizdan de nav tevgera rizgariye da jib havra me xabat kiriye de redaksiyona rizgariye da mebhavra xabat kiriye lurji fikre gelek grink meşan vekirne hatta iroji tıkari beji ki gelek Kürd ki devji embeni devlet buyuna kurda berdaye ya jeti bejin ki Kürd nikar havca ne ku devlet xava bikin taybeti tevgera ku piştramê na münaqeşa bikin ku 5 sala efendim tukarî bêjî ki xûn rijandiye 150,000 Kurd kuştiye daya kuştin xwe kuştiye û îro serokê wê dibêje ku Kurd xwediyê maf neye ku dewleta xwe bikin
لی اسماعیل پیشکچی به قرارداری که دست به که حتی یورو دولت سربخو یا کردستانیت پارێزه حتی دوی مسئله دا انتظانه که سیستم ناونتویجی رخنت که کردار رخنت که کرده که دولت نخوازن رخنت که توندی رخنت که جبوه تبه که در بازی به جبویجی از شفات خوازم هیویدارم که اوه زورا و نخواشی جبه زور سپاس بله اینو هم مبارن سب چای برنامه آخواه ایرو و سپاس که ابراهیم من بحث اینده تشته باش کرد دولت باخچلی سرو که پارتی تفگیر نتوه پرست او فاشیست ترکیه نه او اجالان بینه دوسته ها و 2 هفته بره داخویانیه که سر روژاوا گفل کردان خار و گود کو دو اجالان میداخله بکرد دیسا وقت کمنا زوره بیشن اجالان دو میداخله بکرد اشتویه که اجالان نامه که جبو شیخ کاسه یت نافدار و عشیرن و روژاوای عرب و یه کرد نویساند و بحث براتیا کرد و عربان کرد همان سیاست و ترکیه و باکودا کردستان اجساد بیشن براتیا کرد و ترکان ساد مشینن تشتک نگو هریا براستی و دیسا و لیستگان سر کردان دلیسن دیسا سروک استیبارات ترکیه ابراهیم قالن وزیر کارن در و حاکم فیدان جبو هفدیتنن هر هفته جاره که دچین شامه پایتخت سوریه و کار به دست دولت ترکیه هر هفته دچین شامه نه و گوتنه کردان هیا و کرن ریا آوه هر و وره و دچین تن و لیستگان همه و لیستگان و تابی سر کردان هست باش روژاوای کردستانه ربرن و کردن روژاوا کو بر داخواست فدراسیون دکرن نهان نناوندی کرنه یعنی آدمی مرکزیتی تین زمان سوریه به باندور دولتی که قداییه یعنی بر بلابونه بنگه ها و ولایه جبو به آوکرین دولت سوریه به آلکاریا کردان داته به ضراره که پر مزون داته کردان راستی تشکه راستی لینه نه هم بحث بچه و ناناوندی کرنه بکن جوهر ها یعنی بنگه ها ناناوندی کرنه که چیه بهایه حکمت ها ناوندی یعنی یا شامی هم بجن دکاره دستلاتداری ها کدده هر دم بطال بکن او جبو کردان کارک نینه لبره دوه ریوبریه که وسا همه کو دولت ها ناوندی نکاره به دستلاتداری ها کو دده بطال بکن آنجی پاشا بسینه او ریوبری تنه به راستی و دولت که فدرال دا و ممکنه هیا یعنی نه یوگره دا هیا دیسا جبر روش هیا و روژاوا و سوریه کرد و سیاست سوریه دا اکتوره که سردستن و فدرالیزم دوه جبوان داخواسته که سیاسی یا بنگهیم به گر او به بردوامی ویه که بین زمان شام و دولت حرم الداویه دا نچه ببینین که کو فدراسیون قبول بکن هند در دور کردی دبیجن که نقاشان نانوندی کرنه خاپاندنه که او کرد نگارن به نانوندی کرنه ستاتیه که دست بخن لبنه مثلا ام بیجن مناکی درزی سرخبونه دخوازن علوی دیس سوریه دیس فدراسیون دخوازن کرد خواز رابن نانوندی کرنه بخوازن و تشتکی و براستی و تشتکی راستینه و تشتکی دستی نایخن سرکومار سوریه احمد شارا مدل نانوندی کرنش عالیه هزن سوریه دموکراتیک و جبو باکور و رجات حاتیه پیشوکرن رخنه کر گود که او دکاره ببسته ما پارچبونه و شرک برفره بده دست بکرن بگوتن ایدن او دیجی وینجی یعنی احمد ال شاره و ده حکمت شاره یا شامی نانونده کرن نیجی که قبول نکن نه که ابراهیم از خواستم بگو پرس بکن نه نانونده کرن یا جه هم بجن آدمی مرکزیتی ده چه سوده بو کردان بو گل کرد بو گل دنیه کم نتوان دن بینه یانجی دوی کرد هری کم فدراسیون بخوازه نرینه و سر به چیه کرم که yani yekem tabii ki çand tişta zalal bikini. Yek de literatüre da nivîsê da jî tabii ki
em Rojava Kurdistan ev karbinin PKK destpêkê da bi taybetî peyva em bênî terma Rojava bikaranî. Sedem çi bû? Ji bo ku terma Rojava karanîna wê piştî demeke hûn tizane ku PKK wek millet hatta piştî salên heştêyî dibêje ku li Rojava Kurdistanê milletik tune ye. Yani Kurd li Suriye milletik ne milletikin. Dibêje ku beşek ji Bakurê Kurdistanê ye hatta tikarî bêjî ki wek koçberê Bakurê Kurdistanê tê kabul kirin. Ji aliyê PKK da hata kabul kirin. Ji bona wê Kurdistan jî hûn tizane wek welat ne hata kabul kirin. Ew jî wek beşekî Sûriye hata kabul kirin. Ji bona wê va salê dawiyê jî tiqat bikin yani PKK çekdar bû bi rejîmê ve hevaltî kirin vekîltiya rejîmê jî kir. Gelek vekirî gotin ki yani ji bo ku mesele zelal bibe ez dixwazim bibêjim gotin ku em ji bo Rojava Kurdistanê federasyon zaten devlet naxwazin ama federasyonê jî daxwaz nakin. Em federasyonê an jî sîstema la merkezî dibêjine ademî merkezî ji bo Bakura Sûriye dixwazin. Yani dema ku tibên Bakura Sûriye bahsa wan ne ev ku Rojava Kurdistanê ye. Eger tu Rojavekê binêrî aslında Rakka Derezor jî di nav vê wekê de ye. Vê sînorê de ye. Yani gor vekê, gor çerçeva PKK PYD tul mesele binêrî. Ji bo vê destpêkê da di vê mesele da pirsgirêkî pir mezin heye. Yani Kurdên dervayî PKK PYD dibêjine ku divê ku rejîma Sûriye têk biçe bas ji holê rabe sîstemekî federal ava bibe devleteka federal ava bibe Kurdistan jî bibe federe. Li PYD hûn tizane ku hevalbendî bi Basê ra kiriye. Hatta ji Basê ra vekîltî kiriye. Li Rojava Kurdistanê li hemberî Kurdek ku federasyon dixwastin li hemberî wan helwest îşan daye. Gotiye ku em hevalbendê rejîmenî tibê ku rejîma Basê jî têk neçe. Ji bo vê yek problem ev e ku pirsgirêka mezin îro Sûriye hikûmeta merkezî ji bo xwe wî alî tibîne û aliyê ku Kurda ji destpêkê da hatta îro gotineke federasyon pêwîste naxwaze wî alî bibîne. Vek cenabê ve jî bas kir Kurd li Sûriye hêza esasî ya wek li Başûrê Kurdistanê ê ku li hemberî rejîmê şer kirine. Hatta berya İxvanî Müslüm berya hêzê İslamî di sala 1900 û tizane ku çil heftan da partiya vakirine. Berya wê û tizane ku dîsa tevgerekî xurt millî li Rojava Kurdistanê heye. Fakat araba muhalefeteka wan hemberî vekê devletê nebûye taybetî li hemberî rejîma Basê jî piştî demeke İxvanî Müslüm yani Müslüman kardeşler dibêjine wana şer kiriye. Ji bo vê li vekê du hêzên esasî ji destpêkê da tê kabul kirin. Du millet. Hatta mesela tikarî bêjî ku vê demê Durzî jî vek alternatîv nebûn li Sûriye. Yani vek grubekî millî bûn fakat Durziya li hemberî rejîma Basê şerrek nekirine. Ya jî li hemberî rejîma Basê federasyon daxwaz nekirine heta vê dawiyê. Lê îro Durzî bi piştgiriya taybetî İsraîlê ki mafê wan e İsraîl nebe jî mafê wan e ku
eğer Xudiye ağa harame kebe çift çuk simezin tabi ki devleteki federal hava bebe milleteki ser ağa jî ev velatê wan mesela beni Dürzistan, Kürdistan bibe devlete federe yen devleta federal. Ademi merkeziyet çiye? Ademi merkeziyet ev cesaret jikugurt yani hükümeta merkezi jibo çi vekir yek untizana piştiki ittifaka devleta Türk yani Bahçeli hükümeta Türkiye Abdullah Öcalan 27 Şubat 2025'da tikari beci ki jibo Kurda Lozana düyemin ya jî peymana ihanete imza kırın ya jî ilan kırın tıvırda çi gotin ki jibo Kurda devlet ne peviste federasyon ne peviste Xusari ne peviste hatta kültüralist ne peviste ne bu da Xusariya kültüralist ne peviste aslında Abdullah Öcalan damak avtışta dakas kır nerine do Abdullah Öcalan bereji bu berya ve tkari tam dirok ne biramın ama Abdullah Öcalan piştiki hatta liman akıya bere peşir limanı Rabia bu çubu katıbı bin kontrola Suriye devleta Suriye Irak'a İran'e u disa vegerya hatta cem malakı untizana ve demeji gotu bu ki jibo Kurda otonomi federasyon devlet ne peviste ama federasyon Xusaric ne peviste inha encama ve peymane rast ev tahta ve maneku Abdullah Öcalan damak ev peymana ihanete devlete ve imza kırın ne beşi bu Bakuriye Kurdistan et imza kırın godun ki Rojava Kurdistan ejittik navxu jibo ve mesela da untizana da haşte adare da bu deye adare da bu hiç vakit tunne bu mazlum abdi bir şarara Runuştun ittifaka çekir. Na aslında İro zedetir şara ya jî hükümeta merkezi ya jî devleta Suriye tikari bêjî ki vej bo xa tikine binge ji bo xa vek stratejik vek enstrümanekî bikartîne. Dibêje ki med heştê adare da ya jî dehê adare 2025 da mazlum abdî val hevdû kir. Livir mazlum abdî val hevdû tikine duvur da federasyon daxaz nabe. Daxazeki federasyon etune. Dibêjine ki pırsa yani millete Kurd jî bavekî di nav sistemê da de bi cî bigire. Yani livir federasyon jî tune ademî merkeziye jî tune. Ama ava ji bo ku ne diyare ademî merkeziyet îroj aliyê hikûmeta merkezî da ji pêşkêş nabe. Tiştekî din tê gotin. Yani tu zanî Amerika baraka tişta got. Di bin federasyonê da tiştek ji bo Kurda dikare statûyek bêdayîn. Lê guhartinek çêbû. Çi bû ev guhartina? Mazlum abdî eslê xuda piştî ku Kek Mesûd ve danistan dikir pêwendiyê wî hikûmeta federe ya Kurdistanê û Serokê Kurdistanê pêşket aslında mazlum abdî da şûrekî din nû bawer dikim çêbû. Fakat ji bo ku ji berê da bi PKK ra girêdaye yani PYD bi PKK ra girêdaye bi PKK ra vek nekiriye xan nikariye ve vekatine ve meselede da düvekî hebû. Sergejiyek hebû. Ve sergejiyê da bi mazlum abdî bi şara vekir. Piştî danistandina
pişti havıldayına Saroke Kurdistan'e, Harama Federe Kurdistan'e, o tıkari beci ki Kurde dünyaya, Kurde hamu başe Kurdistan'e, pişti ki zor dan o helvest işan dan ki Jubo Suriye devleteki federal peviste ve deme PYD, PKK rehistinin van ve NKS var unuştun untuzdan ve konferansık çekirin. Ve konferansa da NKS gelek vekili federasyon ani rojave. Aslında Paşa Hata Şırovakirin kanatamın beli NKS bir güçlü kurda yani Kürt ve millet daha zaman federasyon bu PYD net karil hemberi ve daha zederkeve le PYD PKK jibok ev peyvendi xuya PKK de mesele federasyondan nazal al bu bir şarara ev ittifaka çekir ya ev peymana imza kır. La merkezi bu inçiye yani hükümeti devleti üniter be ev devleti üniter da Kürt untuzanne devlete federal da dün millet pehevra ya se millet pehevra da sılattarın. Rastı. Pehevra serverin. Pehevra hükümeti avadkın. Yani her millet haram kadar sılattara servere Xudiye hükümete xuye, xudiye parlamentoya xuye, le de parlamenta geçti ya federal dahi müşterekin. Yani veke beni parlamentoya federal, parlamentoya yani jiberprisyar, parlamentere hamu millet açetibe. Hükümet jwan çetibe, sarok komar, li başuri Kurdistanê untuzdan nevek sistem ji Kurda seroke hükümete ji Alevekaya ji Şiaye meclise ji Sünnine konsensusa usa çebuye. Yani her şey kastı veke da pır ne diyaracı de makazagone da malver havdikriye. Li virji mecbure. Yani ya bu doğru serokati çebe çünkü netice devlet da her millet ve kavdiye. Yani millete ser millete gidin ne? Yani Suriye damakı devleteki federal hava be ne ko Arap jor Kurd jer Dürzül jer bin ve kavdune. Jibona ve ke sistem her havayı tabii ki bir havayı ekme. Mesela zaman tabii ki se zamana eğer çan millete bin ev zamanla bibin zamane perverdeyi zamane fermiji. Nahut zannalı harama federe Kurdistan'e zamane hamu milleta fermiyeci zamane perverdeyeci. Jibove yani ademi merkeziyetçi de ev şarttaki usatı neye? Hükümet de yani millete serbest disa serbest de yani Arap serbestin Kürt disa da gredayvanı. Dürzi gredayvanın millet edin gredayvanın. Hatta tıkari beci ki mafe binlici sinor kirine idari ji sinor kiriye. Yani dövürda ve ki ademi merkeziyet la merkezi tebecen Arap millet ne ve kavdune. Yani ambejini federasyonu da vakti ki harama tamam leşkereki müşterek en devleta federal tibe le perveka evlekariye her harameke ve deste ve harame çetibe. Edim çavayı çetibe mesela Belçika'ya ve çavayı çebiye vekavan ambejini ve riya polis açebuye. Yani hezen harame hane, heze harama federe hane. Jibo ve mesele ademi merkeziyeti avaki
تکاری بیجه که جبو پیش روژه همو مافیا کردا جنو واج هوله راکن و که taktik ekete maşandın. Yani rastakine ne parastın. Ademi merkeziyette rastaraşı na perezine. Yani bu bezük am sisteme ademi merkeziyetçi etkin. Elbette ki sisteme ademi merkeziyetçi dahi tam sadisad millet neve kavdın ama ledisajı jaliye mafu hukuka dahi ve avaki devleta üniter da untuzana İspanyacı devleteki ünitere. Neler rastı? Yani İspanya devleteki ünitere. Yani le devleteki üniter ki haremen otonom pekti. Böyle vaki Bas, Katalonya rastı. Tabii Katalon bana harame otonomun. Yani burada tıkat bakın devlet ünitere ama elbette ki işte Katalonacı hastın ki encama referandumda serkabune devlet ava bakın hükümeta merkezi izin nedavişi hatta tıkari beji şiddet bikarani yekti Avrupa şiddet karani le ve ketibin yani avaki la vaktaki vekbeji yani ambejini sistemeki ademi merkeziyetçi ben nam bir fikrini damak sistemeki ademi merkeziyetçi ve başa Kürdistan'ya Dibistan'ya çibin tebeki perverde Kürdibin yani kemtirin fakat Euro Şara ya Suriye Türkiye vişici nakazı ya nakazı yani tabi tamam tabi Kürde hebben efendim ve kani naha hükümet yani AK Parti Tayyip Erdoğan ne yapacak ki Türkiye pırsa kurtu neye tabi pırsa kurt çareser bu ye çiye mesela çareser kırne tabi ki perverda halbijarti Dibistan'a tabi bayağı mesela kurt çareser kırıyor ya efendim le halbijartına da veke embecini propaganda bu kurdi ev TV mane ki mesela kurt çareser bu ye hayır ve mesela kurt bir avayı çareser nabe tüccaracı nabe ava le tabi ki le Suriye bir kayıt şart ha pırskrek ne pırskrek ki heye tabi ki ve pırskrek kurt çareser bakın pırskrek ayıro mezin bu PKK'ye destverdana PKK yal Suriye'ye hatta tıkari beci ki ev PYD nikare ve biber rekistine ki Rojava Kurdistan'ı vakta tu ne bir rekistine ki Rojava Kurdistan'ı tu bir rekistine ka veke PKK çava ku derkat hole ku PKK ile Bakuri Kurdistan'ı rekistine ki Kurdistan'ı rekistine milletteki Kurd neye Abdullah Öcalan Diyarbakır Kurd ne milletin o rekistin jihole rakır ki edin misyon avan kadiye yani PKK jbove lavkır jihole rakır tüve da probleme tüve ki ev problema be çara serkirin ev problema tüve ki Kurden Rojava Kurdistan evi probleme çara serkirin PYD Hazalal bike. Çünkü PYD dahi ne zalala ki jibo Suriye devleteki federal tıkazı. Ya ji taybeti jibo harama Rojava Kurdistan'e ya jibo Rojava Kurdistan'e federasyonu tıkazı. Jibo ve tabi ki çal probleme ne? Mesela problema ki şerre Daiş'e da mesela Raqqa Derezore mesela bu kuji probleme ki tabi ki Kürt vegerin Sinorya ku yani de Sinorya kada vekbimin Xudiye dakaz bin o federasyonu rast zor spas liberasi o vakti mru o nanavandı girine yani adamın merkeziye ders büyük ya mutişteki o ders ne yakısı
اگر داخوازان پارتی و ریخستن آن هیزه که لشهر سرخبون دا آستا هرین مازن دا بن دا او مافی یعنی بن دا به مافی که دست ناخن لیبری اگر او سرخبونه بخوازن او بلد دکارن فدراسیون بسینن یعنی وقتی مرو قادا بن دا دست ببکن موتیشتا که دستی نای خطر هستی کک چیا bu millete mesele esasi çaranivsiya milletaya. Millete yani çaranivsiya millete çiye? Xubxu birada xu xabre va bebe o millet velat ekada desilatlar ve o velat server be o hüküm bike. Xudiye statüye kebe. Eğer millete güvek millete Kürt ki ya Erdoğan gelek zalala. Euro mesela Filistin'e Erdoğan Filistin'e ne? Erdoğan Filistin'e ne maye? Tıkari beji hamu dünyada beji ki Filistin devlet avakın. Peki fakire Filistin'e na devlet elka avakın. Batı Şeria Batı Şeria ji be tavayı ne Filistin'e Gazze ji Ravşa ve diyare ledisa va şartana da dünya tebecek ki Filistin bir devlet. Yani Lurdu devlet abin. Devlete İsrail abin. Devlete vekebe. Aslında Lur yani Amatul Kürdistan'e deneri. Ya Kürdistan'e da Aha Kürdistan'e Sinore ve diyara millet diyara. Yani Bajareme diyarın, Sinoreme diyarın. Jıkı despetkel kutukade. Rojava Kürdistan'e. Aynı tış bu Bakura Kürdistan'e der bastı. Ben bu başvur Rojava Kürdistan'e der bastı be. Gel o millete kuvvet millete Filistin. Ya Erdoğan'a ki hem bu her milleteki mafyavana yeki tıştaki dem per gringaya kako. Ve Diyarbakır'da mesele ve keda şansa ki Rojava Kürdistan'e dinciye. Mesela şansal Bakur Tüneye. Mesela Rojava Kürdistan'e hayal. Başvur jitun ne bu? Çünkü başvur. İro Dürzi Federasyonu da kastıkne. Vaya Jubo Kurda pişkiriye kapır mezine. Yani Dürzi tebeci ne ki? Demek ki Suriye bir federasyon. Yani hejmaravan hatta nahaji tıkari be Sinorevanji pırna diyar bu. Le ve daviye edin Sinorevanji diyar bu. Hatta naha emin raya geçti dünyaya tzani kıl Suriye haramekaye na ve harameji ardici Gürcistan'a tzani na ne diyar bu? Yani ha bu ama dünya ne tzani? Le Rojava Kürdistan'e ya 7 sala herkesi tzana ki Rojava Kürdistan'e diye velatı kaye yani parça ki velata ki vela Kürdistan'e ye Erdoğan'a ye serhejmara van diyara tekuşine van heyo beri vanana tekuşine vanana o vakke tkari beci ki her deme Suriye'de jiyana Suriye'de jaliye civaki siyasi rola ki green listine naha eğer Dürzi Federasyonu bu kadar bu kurda veke Rojakel Bakuriye Kürdistan'e mebevekera kampanya ka federasyonu memeşandı bu ve deme PKK disal dış derkatı bu tıkari beji besli Diyarbakır'e me neziki 8,000 imza civandı bu serhavdı resmi amçun ve hamu konsolos vekera sefareten dünya Ramadanistan ve berpirsiyere yekiti Avrupa Ramadanistan yekit berpirsiyere yekiti Avrupa god ki demek ki on bıçak havıl bidin ki le Türkiye Çerkezci bu mafyaka daxaz bikin. Tugo Gürcüci mafyaka daxaz bikin. Eğer Çerkez, Gürcü hamu millet mafyaka daxaz bikin ve deme ne ve vateku işte ve demek nikarın bebejin ki bas Kürt federasyon tıkazına, devlet tıkazına mafyaka milli daxaz kine. Jveji az dert sıkıma ki eğer
Suriye beneri İrol Suriye dو avantajane yek dürzi tebejene ku em federasyon tıkadını hatta Alevi tebejene Alevi tebejene ku em millet tekini em nabenam na Arabın kuye ku tebenam Arabın le tebeje ku jibona ku mezheba mao haram edin jhavdu cudaye vekle Suri Irak'a çaba Sunni Şii hane Lüverji tebejene ku amji Alevini am işte vekin jibo ve amji tıkazın ku devlet be devleteki federal. Yani elbette ki federal bu yine van Kurdistan'e ne vekav diye. Ev pıçak bu ava kidin teşhiro vekirin. Ama untuzanla federasyon ne havce illalı ser bingeha valaten millet acı ava be. Almanya bu federasyonu ama ser veke beni aka valaten millet ava ne bu ye? Ne usan Almanya jibo ku demokrasi peş bikeve hilberi yavan intaj avan peş bikeve peştir biçin hin hesantır bikarımın reva bikarım bibin temsil beni ku bikarımın sisteme da temsil bikin federasyon pejrandine jibo ve yani federasyon ne beş jibo millete eci aslında nav jibo millete ki federasyon sisteme ki pozitife ereniye. Nasıl? Zor spas. Ben هم سر و دیسا گردایا مجرا خوشت شدی سکنن ای سال توم باراق نونر دولت یک بوی امریکا جبور و جلات ناوین و سوریه گود فدراسیون نچاره و دوی کرد تولی سوریه ببند یعنی انتگراسیون او گوتار tam eva ku avcı gu devlete kolunca Türkiye 100 sala lise Kürdan dibece angu yek netebe, yek devlet, yek zaman, yek al. Tom barak tişta ku Türkiye guti dubarekir. İşte ve bahse o embezin nenavan dibun yani ademi merkeziyeti bahse vekir. İşte katliama Aleviyan و یا درزیان وکی لورده دیتن که راستی و امریکا لسه سوریه و رجوع سیاست که زلال تونه سیاست امریکا لسه سوریه و رجوع تبله و امریکا ناخوازه برجواندی آبوری پشت سال هلوشنا و پشت هلوشنا رژیم اسلام سوریه نه اندک درفت دست خستیه و یه آبوری و نکو نخوازوان وندا بکد لبله جبر که هنج باوریا خواه رژیم احمد شاراجی ناینه هج ویجی که باوریا وان تامتونه نکاره دو کردان جبرده جبر ویه که جبو حبسنگی کرن و کنترل کرن رژیم شامه و ریا کردان دخوازه کردان بکه هاوکار حکمت شامه بله Türkiye ve یکیجی ناخوازتن Türkiye بریا اجالالا سیاست خواهی انکار کرن مافی کردن دومین امزان اخفتنا سروک سوریه و جولانی و انبجن احمد شارا وان روژه ها هفته شو نتوابون یک بویی و خواندن نوی یا امریکای جو اردوغان و نتانیاهو جوار کو او چاوا سر چراسری که جبو کردان پیدا بکن جه نقاشی یا براستی لبه تشکی نداره که امریکا ده شریک پی باور وکی کردان نابینه براستی او به تواهی دو جوان برده و نه جی داخوازا بکر که او جبو دمکی ساتیه که دیارکری بپارزن براستی وجه ناخوازش بر که آستنگیا ترکیه هیچی هیه و ترکیه آستنگی هم در اینه بردو که هرمی مازرات کارن در وی امریکای وی هفته ها میشال میچل رودا برا گود ام هنجی پشکری دادن فکر سوریه یک گرتی و
ام نخوازن سوریه دابشگیری ببین، یعنی بجام نخوازن سوریه پرچه ببین. دیسه هفدیتنه اردوغان و ترامپ لکوش کاسپی را براستی و باندورک و مجارا سوریه و روژاوای کردستان ایجی که تی بخدم نزانه اون چی کرن و چه پیمانجی کرن. یا پرسامه اوه و که و ابراهیم امریکا و یکی تی اروپای هنده ولات دن به احمد شارا تکیلی دانین که اندامه برای القاعده و داعش بود و هر وست امریکا و از زلال سر کردان چیه کرم که ناکه کو devlet zêdetir ji bo berjevendiya xwe li mijaratê nêre. Ev ji bo Amerîka zêdetir girîng e ji bo ku Amerîka li dunya desthilatdar e. Yani zêdetir jî taybetî niha di dema Trump da bi mêjiyekî ekonomîst li meselê mêze dike. Yani ekonomîst mêze dike. Yani tê çi vate zêdetir fêdawana tabi girêda ve aynı wextê da em bênî fêdawana siyasî ya jî em bêjin li wî welatî çawa dikare hukm bike vaya niha ji bo wan gelek girîng e. Amerika hûn dizane di meselê Kurda da tu cara zelal nebûye. Hezar mixabin. Mesela di sala 1946 da zaten pozisyona kavan din hebû. Mesela ve demeci Anglo-Saksona İttihat kirin digotin me demokrasi hatî dünyaya ne? Lemberi faşizmet serketibûn. Li İran işgal kiribûn. Mahabat ava bû. Divê ku normal vexta tu lê binêrî mahabat jî bi destê devleteka partiyeka demokrat ava bû. Bername û destureka wê gelek demokratîk hebû. Lê hezar mixabin piştî ku ji bo berjevendiya xwe li wan û Rûsal hevdû kirin dunê di nav xwe de parva kirin hûn dizane ku Kurd di bin pêda çûn û Amerîka heta Amerîka piştî ku Serokê Kurdistanê birêz pêşeva Qazî Muhemed jî hate girtin Rojava, İngiltere, Amerika helwestik nîşan nedan. Yani ji bo ku ev îdam nene darva kirin jî helwestik nîşan nedan. Yani ji bo têkçûyînê êrişa İranê tiştek negotin ama aynı wextê da darva kirina wan da jî tiştek negotin. Paşem benî sala 1974 di sala 1974 da dema şerê Ereb û Kurda dest pê kir û Sovyetê piştgiriya Iraqê dikir û Iraqê bi belafirên leşkerî, eskerî ên Sovyetê êrişî Kurdistanê dikirin. Sovyetê bi her awayî teknîkî bi sporî piştgiriya wan dikir û eskerên Iraqê perwerde dikirin. Amerika qismî piştgiriya Başûrê Kurdistanê dikir. Paşê gotin ku em êdin ji were alîkariyê nakin. Taybetî piştî ku İranê Iraqê li hev dikir wana helwesta İranê wek helwesta xwe qebûl kirin ji bona wê yekê di sala 1974 da di rûxandina otonomiyê da bêdeng man. Rojava jî bêdeng man. Yani mesela piçek dîrokiye, tarixiye. Em bênî mesela referandumê. Referanduma serxebûna Kurdistanê da hûn dizane berak referandum ava bibe ya çê bibe Amerika û gelek welatên Ewropayê piştgiriya xwe nîşan dabûn. Yoksa gelek hêsanî kek Mesûd tabii ki karardar bû ji bo dewleta Kurdistanê ji bo referandumê ama hûn dizane beriya wê jî dîplomasiyeka pir xurt hate kirin. Baş tê bîra min ê ve bê bîra ve jî hate nivîsandin, me jî nivisand, we jî nivisand.
kemtirin şanzda hıfza devletin Rojava gelek vekili halvasta nişandan. Peki encama veke pişti referandum eçubu pişkiri nekirin. Hazar mukabil. Yek jî bo ku devlet ava bu yine yani devleta konfederal ava be hemû şart pêk hatibû. Kurdistan welatekî devlemend bû. Kerkük ji aliyê petrolê de devlemend bû. Hatta tikarî bêjî aliyê tarîxî xwediyê serokatiyeka xurt bû. Devletekî federal bû, xwediyê tecrübe bû. Li Iraqê jî ji bo ku devleta federal ava bibe Kurd bûne bingeh ji bo meselê re. Çünkü di 2003 da dema ku Irak têk çû Kurdistan dîsa federe bû û her du partiya bi hev re bîryar girtibû ku Irak bibe devletekî federal. Niha li wir helwesta wan çi bû? Negatif bû. Li Rojava Kurdistanê jî dema ku piştgirî kirin û dizane PKK PYD Amerika ji destê Basê derxist. û dizane berê hevalê Basê bûn. Paşê bi xwe müdaxale kirin. Neyse evca çi gotin? Tücaran ne gotin ku em ji bona ku Kurdistan azad be Kurdistan hatta ji bo ku rejima Basê têk biçe malîkariyê nakinî. Çünkü wana li hemberî têkçûyîna rejima Basê bûn. Tu gotin ku eger rejima Basê biçe İslamî tên problem e. Ji bo vê her demê xwastine ku heta berdawiyê jî xwastine ku Bas Beşar Esad serhukm be. Gotine ku li hemberî Daişê şer pêwîst e ji bo şer leşkerî pêwîst e em jî naxwazin leşkerê xwe bidin kuştin ji bo wê ji bo xwe hêzekî lejyoner çêkirin. Gelek vekirî bû ya ne îro destpêkê de diyar bû. Hatta gotin ku me tücara soz nade ku Kurdistanek ava bibe. Hevê bê serê kaniyê gelek herem beşekî mezin heremê dibin kontrola Amerika'da bû. Türkiye hat bira Afrinê nabêjim. Afrin çünkü dibin kontrola rejim û Basê da bû. Wana deng dernexist. Lêl aliyê din ji bo serê kaniyê Amerika li wir jî deng dernexist. Ji bo vê niha helwesta Amerika pir wek xerîb neye. Ji bo ku hûn dizane ku devlet tamam ji bo wan ev Kurda hesab dikin. Çawa ku li Iraqê ya Kurd dostê me ne pêşmerge egîtin hemberî Daişê şerkirine hebûna wan ji bo İsraîlê jî girîng e. Lê çi kirin? Piştgirî nekirin. Dîtin ku Ereb ji bo wan hîn girîngtir bûn û ji bo ku Ereb nekevin bin bandora İranê piştgiriya Ereba kirin li dijî referanduma encama referandumê derket. Fakat netice da Irak jî xelas nekirin İranê jî bandora xwe domand. Ji bo vê îro jî çi dike gor qasî kes dibînim Amerika çünkü vê dawiyê da hevdîtinê da tiştekî diyar dike. Dibêje ku va Tayyip Erdoğan mirovekî berê jî gotibû mirovekî zîrek e tikarî vê got bi ustatiyê çû Sûriyê girte dest xwe. Yani Suriye'da guartina rejimê Amerika dibêje ku Sûriye çêkirî. Gelo ji bona vê yekê ji bo ku li Sûriye hatta tê gotin ku dibê wî daxwaz kir ambargoya heyî li Sûriye meşgolê rakiriye. Ne wisa gotin tiştek sînor kiribûn meşgolê rakiriye. Demek ki hîro Amerika dixwaze ku li Sûriye desthilatdar be ve Türkiye ve desthilatdar be. Yani va peymana ve daviyê da jî peymanên wan ya jî em bêjînî bertîla ku Türkiye daye wan wî tiştî nîşan dide. Yani Amerika helwesta Amerika pir ji bo me xerîb neye. Ha li vir gelo
helvesta İsrail'e Lisar Amerika çıkaz rola ki gran yakavi çebibe. Jibok İsrail tibece ki Kurd milleteki mazlume bin deste milleteki hecaye evci vekmene em nezik hevdini hatta tibece ki tıkari beci genetika mevek diye em pişkiriya van dikin me bibin devlet jibo ve naha tıkat bike Amerika peşevi tişiş digre. Yani hıyektu mesela gazeteti ve meyve çarasar bikini İsrail'e sinor bikine ihtimala kamazil ciyedin vekbin jibo ve helvesta Amerika helvesta Rojava yani valate Avrupa'ya İropır pozitif huya nakne. Le disa Kürt tabi Kürt helvesta kada karardar bin ve milletteki tevbigarın ve hevra tevbigarın Rojava Kurdistan'ı gühe xabidin taybeti hükümeta federe Kurdistan'ı Saroki Kurdistan'ı o pırskireke ki Euro jibo federasyon edin nav van bu xuda hayati bekav çara ser bibin çünkü Euro Rojava Kurdistan'ı ve helvestu bu avaya çebuyina ve ke PYD PKK probleme kayet beka problemana çare ser bibin billazu bes hatta ve hatta gelek zalalit beku PYD hacı PKK bişo ilan bike bibece ki alaka ma Öcalan tüneye alaka ma PKK tüneye PKK dühü peyvendiyama rastiye menler be dühü peyvendiyama habu le Euro peyvendiyama bu PKK val feda millete menneye jibo ve peyvendiya kavan tıkatini jibo ve tebekü junuba her aliye da hazvek bikin reorganize bikin yani ştab derbas bikin yani mesela da Purtuken perverdeyi Rojava Kurdistan'ya da Abdullah Öcalan ve ki Atatürk'e Türk Şava da her Purtuke'de Rupala yekeminde Atatürk'e her biji Atatürk'te beje aynı tişt ve ki Rojava Kurdistan'ya başa Miroveki jibo Kurda devlet nakaze Miroveki jibo Kurda hadi Türkan fam dikin evna jibo xa devlet kavakirin ev devlet bir problemetikari münakaşa bikin ev işe Türkiye başa eğer Abdullah Öcalan ya ji PKK Euro'da bece ki em jibo Kurda devlet nakazın federasyon nakazın hükmü zati nakazın Husariya kültüralisti nakazın ve demek ki hin PYD hatta kiye libenda Abdullah Öcalan libenda veke bimine yani jibovet demek ki ravşa zalal bike zaten destpeke davşaş bu ev destverdan livir ve ev tışta jaliye bahseda çe bu hükümeta merkeziye Suriye ev tışta çekir peki PYD xiste bin kontrola PKK demek ki edin vitişti gelek zalal bikin ha Amerika'da çipi bece elbette ki emi van bişopini İsrail'de çipi bece ve bişopini elbette ki devletin kolonyalist de çipi becin kemzedem tzaniye çipi becin Avrupa çiye yani pişti ki PYD xazalal kır Kurde Rojava Kurdistan'e ve ki beni gor ve ki konsepta peymana civina konferansa davi tevbigarın ve deme dünya baba ki van gudart ke tabii ki Suriye'de tıkara pır gohartınci çebebin Suriye tıkara bivece kuvvet ve peşeroje hin Suriye vek buya Euro bu Suriye garantöre mezin Türkiye'ye fakat hatta Kinye çava tıkara bike İsrail'e gelek cara bomba balankır o gelek akaka ve ke Golan'e frekir
Ama Türkiye'nin garip eşya bitişti bugre. Hatta kinye yani çünkü evvedin mesele ki dine jubo ve tabii ki Kürt Batıştana bişopinin le hantibe ya tabii ki em malakı nav malakı ji serrast bıkı dürüst bıkın. Zor spas. Beli rasti her çıkaz İsrail rast mafya dürüzyan de pareze ji hatta naha ji biri çareserkirina pişkere ki Kurdan da zede gavin pratiki navit ya. Tabii bombebaranکirina teşsin Türkiye, Suriye ji siyaset xaya ser Kurdan da aşkara nişan nede. Carina rexne devleta Türkiye ku Kurdan قاتل تکیه و وید بیجه براستی وید بیجه لی نهات تشتک دی هیا ام بیجن وقت سروک سوریه همه شارال جبو بشتاربونا جواتا گشتیا نت وین یک بوی چو نیورکه لی هش ریوبریا خواسته روژوایا کردستان هجی که دی بیجن یکیتیا سوریه وان گاوان تا بیجن گلو از مراغ دیکم و جبر که کرد مافین خواهی نتوی نخوازن اسرائیل یه زیده گرینگی نادن وان مزه بکن و هفته چی بو هم بجن اندام و کمیته ناوندی پککی چی گو هلین امید گود گو امریکا دخواست برا حرمه که وکی حرمه باشورا کردستان آوابی که دامز رینه لیمه پککی من نهیرا من بشکاوه گرد demek ki براستی کردی که نبی یعنی سن نوع کردان یعنی کرد خازن ولی او سن نوع کردان وقتی وسط تاو گرن اسرائیل جی که کتا چه بکت نه اسرائیل براستی نخوازه سوریه که به دولت که ناوندی یا خورد و نخوازه بمباران که حتی ها اگر کرد بخوازن اسرائیل دبکو فشکلی وام که کرد نخوازن فدراسیون نخوازن تشتگی نخوازن اسرائیل و دخوازه کرد و درزی ببین خودستاتی و لیوقت کرد نخوازن دوی کرد و یکی سود ود گرن و براستی هنده تشتان بخوازن یلو از خوازم وی بپرس بگیم یلو دولت تا اسرائیل سیاستی که دسته کردان هیه کرم که یا gelek vekiliye siyaset avan heye. Yani untuzan da referandum da min bahs nekir ama referandum da İsrail'e jî helwestaka diyar nekir. Tizani beriya ve dîsa te referandum da jî referandum serxabûna Kurdistanê da piştgiriya xeb xortî nîşan da. Ve deme dîsa piştî ve demeke dev jê berda. Fakat îro konjüktür wisa xiyatike ku konjüktüra siyasî em benî wexta ki mesele dinêrî İsrail tıkade haremede guhartına geçecek. Ne besi böyle Suriye. Aslında bu İran'e. Untizana vaktaki İrancı bomba baran kır. Gotam tıkadını ki rejime bugarni. El Suriye guhartına rejime teçi vate. Yani emevra parça bikini. Xuya ku eğer rejim jibo ki rejim parça bibe gor şarten İran'e ve demevte ve manekı Rojavata Kurdistan be devlet, Belucistan be devlet, Arabistan, Hamedanistan ve bibin devlet, o cevabı cüda bibin. Ele naha İsrail bitişti gerek İsrail tibi. Ama mesele ve goti per gringe. Yani naha mesela 50,000 sale ne olsa 100,000 saat 50,000 Kurdatiye kuştun. Yani tekari beci ki katliamen ve keda pişti serhildanen milli Kürdistan'a da jî avkas insan atiye kuştun. Katliam çe bu ya ne olsa pişti tevgara 25 hatta dölveke jibineri katliama beni jenosita dersime jibineri. Başa peki pişrarat ve ev tevgaracı işte efendim em Kürdistan'a ka yekirti metxaz em Kürdistan'a ka serbuxu tıxazini naha ev partiya rabuye seroke ve rabiye tibecek em bu Kürda tişteki naxazin başa vakta ku Kürt tişteki naxazin eğer Kürtci îro bu vante nas kirin ya ve vante ifade kirin ve demete çi vate ev te ve vate ku dünya jî vakta le binêre bi şekl lê yani
Tu em xabıxini ciyevana ne olsa em çi bikini em jî piçek ravestin bêjin ku gelo bixan naxaze em jî re tikarin çi bikin ji bo ve meselekî giring e ji bo ve mi got dibe ku Kurd taybetî îro Rojava Kurdistanê hundirê mala xwe serrast bike yani êdin ve mesele pir bi zelalî derkete holê ku Abdullah Öcalan mirove devletê ye xizmetî devletê dike peymana 27 jî diyar e zelal e dibe ku PGD li Rojava Kurdistanê dîsa vek hêzekî girîng mezin û heta işte çekdar dibe ku rastarast êdin peywendiyê xwe yê PKK zelal bike daha da vekirî bibêjim dibe ku peywendiyê xwe û PKK qut bike vegere xelqê xelqê ve tev bigere ez baş dizanim ku xelqê Rojava Kurdistanê xelqekî gelek neteve parêz e neteve parêzî û tizana Rojava Kurdistanê civakî ye ne yanî yekanê ye ne wek Bakurê Kurdistanê ye li wir her Kurdek Kurd e her Kurdek peywendiyê wî û sînorê wî Baasê hebû û dizana li Sûriyê çend kes Baasî bûn çend Kurd Baasî bûn li Bakurê Kurdistanê bi milyonan însan hevalbendê CHP ne AK Parti'ye ne MHP ne yani rêxistinê faşîst efendim dijminê Kurda bi hevayî bi milyonan Kurd endamê wanin pişkirê wanin li Rojava Kurdistanê ez bixwe ji bo ku li wir min jiyan kiriye ez baş dizanim ku çend kes pişkiriyê Baasê ne yek û yek e tekane ye pekî milletekî bi vî vekê vê şûrê eger NKS PYD dest bidin hevdû nabera xwe û PKK da Abdullah Öcalan da sînorekî bikişînin ê bibe ama di vê mesele da di vê pirsgirêkê da ya di vê mijarê da siyaset medarê Bakurê Kurdistanê jî gunehkar in bi vê zelaliyê jê re nabêjine bi vê zelaliyê divê ku em ji dostê ji PYD re bibêjin ku peywendiyê xwe PKK qut bike xwe zelal bike bi NKS ve tev bigerin û piştgiriya millet Kurdê dünyaya hemû beşê Kurdistanê bi te rane bi we rane yani bi milletê Rojava Kurdistanê rane û her kesik di wê qenatê de ki îro ku ji bo Rojava Kurdistanê derfetik heye dikare bibe kemtirin heremekî federe û Sûriye bibe devleteka federal di vê mesele divê ki qarardar bî tu wek bibêjî yani dijminê te jî ti hesabê te gorvê dike wexta nêzîkî te bû dizane ku tu çi dixwazî ya jî tu dixwazî çi qas xurtî ji bo vê ev tiştekî gelek gelek girîng e divê ku Kurd hundirê mala xwe taybetî Rojava Kurdistanê NKS PYD ve pirsgirêkê heyî çareser bikin ve meselekî jiyaniyê êdin zelal bûye fêdê ji Abdullah Öcalan PKK sûd nikarin werbigirin divê ku alaqa xwe bibirin me dijminîtiyê jî nekin ama gelek tiştekî gelek mühim heye bibêjin ku em jiyana xwe gol milletê Rojava Kurdistanê rê dixin ji bo Rojava Kurdistanê stratejiyekê dimeşînin ji bo Rojava Kurdistanê federasyonê dixwazin ji bo Sûriye federasyonê dixwazin em îzin nadin destverdana ka ji derva da bi riya devletê din taybetî bi riya devleta Tirk li ser îrada me hukm bikin ha
devleta Türk şer bike, şer bike, eriş bike. Elbette ki ve demeci Kürt ve ki gor ve helvesta nişan bedin. O pişkiriya ka gelek bu xortîj bo Rojava Kurdistanê diyar bikin, çi pêwîst e çi ji wan tê divê bikin. Rast, zor spas. Belê Ankara hemêjin Türkiye ji zêdetir 100 sal zêdetir Kurdan qetil diket û siyasetekî dijî Kurdan didomîne. Niha jî ban Kurdan diket ve ji rêyê xwe ber bi Şamê û Ankarayê ve bizîvirînin. Di heman demê de jî kê tehdîtkar pêş dixe wekî dibêjin gel şûr li qalikê derkeve cih ji bo penûs û gotina namîne. Yani bêjem şîrê xwe bikeşin çan şibe Ermeniya şan şibe 1916 Kürt kuştin şahsa hazar Kürt kir bêjim em şo kujin. Armanca siyaseteke wisa ya xapînûk ku carekê dî nîşan bide ku armanca bingehên a pêweçiya entegrasyona Kurdan a ku dijehêra devlet û Öcalan hatiye destpêkirin ji çareserkirina piştgereka Kurd û Türkiye ji dûre bi rastî çareseriyê nayînin. Berewajî wê ew bi pêşî bi destkeftiyên Kurd ji Sûriye dest xistine bigire û ku bibin statiyekê mayînde. Tom Barak dîsa balûzê Amerîkayê li Enqereyê û nûnerê taybet û yê Amerîkayê ji bo Sûriyeyê got wan rojê wan rojê got Erdoğan çi dixwaze em denê me meşruiyet bidin Türkiye û da Erdoğan'ın. Yani o hin guhertinê mezin te em de bibînin bêjitin. Yani serhadariya Türkan demek ki rast tune û meşruiyetê nûdeta Türkan tiştekê rastî got. Dîsa balûza Amerîkayê Tom Barak hevdîtina bi navbera Trump Erdoğan da şan wê jî gotî wek destanî bi nav kir. Wisa xuya dike ku navbera her du aliyan da o peymanên girîng û stratejîk bi rastî hatine û imza kirin. Neha û ke İbrahim armanca rastin ya peveciya Türkiye ya Türkiye be terör dibêjin. Türkiye bi Öcalan'a dest bi kiriye eğer mafên Kurdan bêpar bihêlin gel û siyaseta Türkiye ya Suriye dikare bi serkeve. Keremke. Ya naha Türkiye jî ser nakeve. Türkiye jî muvakkate. Yani Türkiye piştî serhildanên Kurdistanê katliam çêkirin gotin em serketinî piştî wê Kurdiran nebin serpiya. û dikarî bêjî ku ji bo tevgera Bakurê Kurdistanê bihara yekemîn di salên hefteyê da şêst pênca da dest pê nekir. Ya jî darbe xastin pêşiya wî tiştî bigirin piştî salê hefteyê çara dîsa Kurd ran nebin serpiya. Tevgera Bakurê Kurdistanê ran nebin serpiya. Xelqê negot ku em teslim nabin. Em jî wek her milletekî xwediyê mafin ku devleta xwe bikin. Negotin. Îro jî terörsüz Türkiye yani nava çîroka ku tê gotin peymana Abdullah Öcalan en zêde tikare muwakkat pêk bînin. Ama divê em bizan bibînî ku li Bakurê Kurdistanê nasyonalizmaka, milliyetçîtika, Kürtçîtika pir xurt pêş dikeve. Ev kesê hevalbendê PKK bere ku êdin ji wan tiqatin jî vek dibine û pêşa rojê ez divê qenatê dame ku hevalbendê ku PKK ku ji bo devleta serbixwe çûne beşdarî wan bûne li çiyan mane mirine hevalê wan hatine kuştin pêrîşan bûne ev însanan jî êdin aqlê xwe bigirin serê xwe. Ji bo vê pêvajokî nûl dîsa dest pêke ji bo vê vir jî çareser nabe naqede jî. Yani Türkiye nikare ser pêşekeve. Yek çertek heye. Ya mafya Kurda kabul dikin ya ev devlet dibe devletekî federal û pirsgirêk ji holê ratibin ya jî va pirsgirêk ji holê ra nabin. Eger vê merhelê da bi rêya proja xwe aparata xwe PKK bi ser kevin jî lê şûrekî xurt ê Kurdayetî çêbûye
ne besli vekel hamu dünya le hamu beşe Kurdistan'ı. Jibo ve Türkiye lehundur jib sernaka ve te Suriye'da jî untizanaj bu çava çu Suriye iş vekir dagır kır gelek harem PKK re vekir jüera juvanra. Ya jan ben başuri Kurdistan'a da harama tampon ke bu sedem PKK bu sedem. Na Türkiye takıtıvecek ki Abdullah Öcalan pişkiremeye PYD çava bekir rexistina vana jibona ve ki em gelek bir rahati zaten jibo ve tibi em ve mesele tikarin çareser bikini. Tibi em gelek bir rahati bir riya aşiti kazi em ve mesele çareser bikini. Jibo ve tibi jine ki biçim ve kere entegre bir Suriye'ra. Ya işte peymana haçte adare unci tibi pek bine. Ha jibo ve va çareser yana hamu muhakkatın. Yani rojulata navin daji taybetici damak eğer millete Kürt ve millet zindi be şiyana kabı domine 7 sala 2 salın millete jolerra ne buye asimile ne buye ev nişana ve ki tu kasni karavana jolerrak bir de bab sar ku ve tişti nişan dedi ki Kürt ve millet jolerra ne be damak jolerra ne bu jibo mafya ku tav bigare و بتو کوشینه ته کوشینه خب بمشینه از بو ویز باور نکم که سر کبن اگر سوریه بجی موقته کرد سوریه وکمن باskır kurd valat Pariz'in Kurdistan Pariz'in yani çavakı rejima Baas'da tıva zahmet zoreda lehemberi Baas'e tekoşina xabata siyasi rexistini meşandın. Tınav gel da bun hezeki giring. Ne bun tücara pişkire bahse. Ne bun pişkire şarajı. Evciz bovantı ve problemeki mezin. Yani ev mesela Amerika veci Rojava devleti Avrupacı pişkiriye van bakın. Hamu va çara saryana muvakkatın o va muvakkati pişti demek ki jünü va bu avakini bu konseptekini belki bir rekhistinakini bir çerçeve kanı lehemberi Türkiye, lehemberi Suriye, lehemberi İran'e hatta lehemberi Başuriye Kurdistan'e çünkü gelek haramek yürü neb Kurdistan'e rahane pişti federasyone pırskirek mezi bunu jibok çareser bebin ev xabata de xurttir bebe. بله راست براستی و دما ماجی پرو در باز بو ما تشته پر گرینجی گوتن راستی و هون دخواستن داویا برنامه ما تشته که ببیجین که ابراهیم تشته که از بیجیم ve millete kuz jole rana be ve berya ve salaket konferans ekadamı Diyarbakır got millet Diyarbakır bu katliama bu kuştune bu asimilasyona ve millete kuz jole rana be jubo ve mutlaka del hamberi jubo mafekho zindi de nafte koşine kedabın iro tikari behaviye ki PKK tkazı çeke fakat kasıkatı benim nav kurda da behaviye ka mezun tüneye heviye günlü kurttu be lebakur el Rojava Başuriye Kurdistan'e Rojalata Kurdistan'e nahavce zaten ev heviya zindiye peştike ve jibo ve tabii ki Kürt serrast bikin siyasata kadar mafya kadar karardar bin dünya ra bibeci Amerika ra dünya ra herkes kira bejin jibo ve vakti kırt karimizin tabii ki em ve veke bizanın heviye be hevi nebin her Kurdek çünkü halasya rızgarya millet bu her Kurdaki tabii ki Ravşanbir evan, Hünermend evan, Ağa evan, Beg evan, Şeyh evan,
میره وانا مله وانا گندی وان کارکار جنو مره وانا به شعورا نتبه پرستی نتبه پرزی ناسیونالیستی ما فقط بپارێزن ji bo maleke çê bikin ku mala wan Kurdistanê xebat bikin paşê hundirê mala xwe dikarin serrast bikin durist bikin. Spas ji we re spas ji kada we re. Zor spas Kek İbrahim. Hurmet jî ji gudarê me re spas dikim ji wan re ku sebir nîşan dan. زور سپاس ام سپاسیا میوان خوی هجا ابراهیم گوشه دیکن به رامان خوی هجا به تماشاوان من پروکر ام ده برنامه که دی و دیسا و بانگی بکن ام ده رامان و هجا و سپاسیای دیجاره دی و بکن پر سپاس و کک ابراهیم تماشاوان هجا و برنامه ما و سر بویر داویه و یه روژاوا و سوریه چد به Rojava Kurdistanê. Belê Rojava Kurdistanê belê çi dibe û ez carek demek dîn û bernameyekê dîn dîsa ji we re pêşkêş bikim bi nav xweşiyê de bibînin û zor spas bi guhdariya we û bi xatirê we. پر باش بو که ابراهیم ناو Çavê spas. Pirseve gelek giring bûn. Gelek heja bûn. Analizê ve jî pir giring bûn spas we re. Zor spas. Rastî pirsekê min yêdî hebû li me pirsnekê ji ber ku yara me zebû ew wextê me got ka Ehmed Şara û Sûriye demkî Amerîka Fransa dikarin